the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, Father, that is who you are. That is who you are. Say it again, declare who He is. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Wipe away all tears and the broken heart. You're the answer to it all. Hey, Jesus. Wipe away all tears and the broken heart. You're the answer to it all. Oh, Jesus. Let's just worship the name of Jesus. Beautiful name above any other name. Jesus. Oh, you freed us from every wrong. Jesus. Your name holds all power. Our love led us to our story. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Oh, we love that name, Jesus is the one who said it is finished.
that's meant to be lifted up high, your name, Jesus. Oh, we declare in the name of even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, no, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, no, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, Jesus. That name is Jesus. Fighting for you with me, fighting for you with me, Jesus. Because I'm good every time, Jesus. Our protection, our salvation, living hope our authority is just keep singing that name over and over again. Just keep singing it. Yes, Jesus. Oh, we worship the name of Jesus. Yes, Lord, we worship you. We the name of Jesus holds every power. The name of Jesus holds every freedom. The name of Jesus holds every right to be free in the presence of God. The name of Jesus alone can cast away thousands of demons. The name of Jesus alone can promise us our prosperity. The name of Jesus, the sacrifice that was made on the cross. For it wasn't only the name that was given to us, it was the blood, it was the cross, it was his body. A reminder that he is with us every time. For every secret lies in the name of Jesus. Every promise lies in the name of Jesus. No one but the name of Jesus. No one but you, Jesus. You are the Lion and the Lamb.
one and only Son to come and die for my sins, our sins. That is the name that I adore, that we adore, that every knee shall bow down to, that every tongue shall confess holy. That is the name that every single lie should be chased away with, that every lie of the enemy shall be chased away with. That is the name that we can use with authority, with authentic authority, with genuine love. We declare the name of Jesus upon each and every single one of our lives. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. For in the name of Jesus, you make a mighty move. This is the move that we have been waiting for. This is the move that we are grabbing onto. This is the move that we are being led by the Holy Spirit. Holy Spirit, move. Move in your temple. Move, for we are here. Jesus. Holy Spirit, move. Make your move. Take it on, take it away. This is your service. This is your service, not ours. This is your service, not ours. Take it away. Oh, Jesus. Bless those who are watching this video right now. Holy Spirit, move. This is your service, not ours. Holy Spirit, move. Whoever is watching shall witness the great love of God. Whoever is watching and listening shall hear what the Spirit is saying. Blessed are those who believe without seeing. Blessed are those who call out to the name of Jesus in confidence. Blessed are those who receive the Spirit of God. Blessed are those who seek the kingdom of God, for all of these things shall be added unto them. Blessed are those who believe in the promises that God has given to them, for it is promises of eternal life. Blessed are those who continue to walk in the guidance of the Holy Spirit and the guidance of God Himself, for His words are written in the book of life, which is written by His very breath. Holy Spirit, move upon the people. Receive it, Holy Spirit. Come, because in that name hold all forgiveness, hold all freedom. Yes, we will recognize that this is the only name that we declare holy. We recognize that this is the only name, the real bread that came from heaven. For it was not Moses' bread. It is the bread of God in the form of. Thank you, Lord, for your goodness on us. Thank you for your faithfulness. Thank you for your guidance. We come to say thank you, just thank you. All we can say is thank you. No other words, there is no other words to describe our thankfulness. We can praise till our lungs hurt and it will still not be enough, God. All we can say is thank you, and you know our hearts. You know our hearts. You know our hearts. Oh, bless you. Blessed be those who see what the Spirit is saying as the Word is saying. And may it be of good soil. May it be planted, fruitful in your name alone. For every fruit that is not planted, every seed that is not planted by the Father shall be uprooted, but every seed that is planted by thy Father
I'll go on prosperity in the name of Jesus. Thank you. Thank you, I'm going to go on you. In the name of Jesus, Lord. Amen. Minsan maman ko, kailangan ko, kailangan siyang kupramay, lamay kasi kapto tungkolet, kailangan ng terapingkan na. Bilang siyang sumawang kautak, iya ito kautak, kailangan siyang kauno, akat sin mo ito silent kap. Iyo pa na natuwit kami, kami rin iyo pa na inakin niya rin, sungal fellowship, nandiyan ka sa raitan, niya tayo rin ko pa namin, paano makasin mo ito, dan tiga sa saya me, kini ka baka si tempat saya mentomte, so nanti men podcast wai kamera anto koros mo yak nole i kamera le na paano makasin mo ito ta, silent ka, papa ikaw study to it na irirakto so. Kailangan tiyang ko promail, amay katin roson, panelel uya kapag siya aramat, apnet tuwa kaya lapan na iyo. Okay, kumaitin na sito muri, kay bilian encourage, mamaya prayer request, inananiman ka school o tamat siya ka school kipanak silent ka, kaya talala. Pwede poson, kan judo itu. Kalau nak kita kira ramas koros poson, and the measure of faith. Jadi yang kita poson. Aman kita lalu itu posono o kakairata. Okay, kakairata kami nyata, kapagap nyata, kaya jual nyata, kautak nyata, wat so o kita praktis. Kami saya kung korong yang sangat masano. Kalangan tiang kau no iralakan mesti yang yau ya share on live, uyaman. Kaya dapat akong kumay la itay koros siya sa school pa na ng pungatsayin nituan ay itay si kurupet kauno pata tuwang kauno muna tayo kan tuwang kauno tayo men petokong laut muna abang katin kan sa kalasang tawad kapurapur kami last revival revival tuwa ito niya prak wasakan kauno pin kamurelang na pueden kasaleta sa polmadlingan hari ika por kung last koko to okay mo isamba bang yaw bang saygin sa kauna ban kamor abang kaporeta lingon na wasa koros sarita check koros siya makatir nan bible study yaramen swing back to it taula tamunla te slow down up move forward bogida kauna kamoreti nene last o abang glorious abani nenen tingaling pwede yan masani yerme second mas silang second mata wata second wa confess tama bang dia yang relkan nusokong karena okay kumai lap sama itong kau nama no te kupromail kan na tel chapta bible study okay bil mo itong niya mebil kingkolia metueta okay te maudi ta ko wian pues at least I know so song ko bilang encouraging pwede at least ya sama may naman yaman kon sama chay uya plesaray mo so ika karapa mo chay man kangka kelaka ama naman po chay sama kauna bang katto mona bang katto kamo mala sampa bang ya song dengaling karena kita harus mepan rise up mepan mengkasinan tanan sabun macay poson po chay len pada kauna kapor ko mepil niya ka mepil dua po chay la kama second lo pinso kau dila nana chay lewang ko Kaya kami bisa kau tilar, niya bikin pintu. Oh, saya Bible study ka, kau na tatawang revive nan ngene. Ade do kakela kala ray posan represent video. Are ikin encourage kita dia telan sawan net. Telanane tatawang kita kau no kiti yang kita telar kelal ta uji pana. Oh, kadang mempunyai koros nan buing ko. Hindi pikalangan tiyang relakan magin yang share kay dak senang grupo sa momo sa social Philippines.
may sapal mau yakat katede malang kolanan lang ye Christ kelep te ewal pui sabol macai patakan mo okay kami te bang kasi good news pero mau isya mo Christ katto uyara masala kairta isya Christ te we are a son of man uyara masala after that ba isya me wong ki sangitai okay so kairta o katla pondo pu patang ke limbang kang katla pondo pu pola when ka prikela ren kauna so ya tai message mo okay so solang karusia me ban men patang rong mau I rong mau mo so je so anta janjeli diki okay so ngatain story I am messaging good news of the Bible and the child kau kapag buat mo mir na lesson kan kau na pakong aramas kapro ya niya sabol ma plan screwed up ay kapro ito Jesus po mo dong kapro ito chela areta nanti wat chel ye ya sette member na nor dengan en buing ko tini yang kerja yang kel ran ye men nok fokus ang megot men negative padame negative ang gutong kawai ito chela u ya utengan sepel po goton u watong ito chel megot me chana na anto me chela ke sarade bang fokus ang song kan tali laut me bang ka ta tai poson po karusi mo kan sapen pegaren kauna wat aral more kan glorious aral more kauna kan betong kan ral milingaling okay kauna manaman karida kom suka ke bentong ko se yame ayap yap chip sapal we kriyo samalaro isasa same spirit ngen man me kauna pul ren sabal me solang kan itang eno monganen ko karida me man spend time on ko tangan wewe me amana mananti aban share total Apo kami yang kakarata posono, kami yang kakarata wewe, dependong kami spend time non Bible studies. I mean, yeah, I'm paying sapol mo mi time ang kauna. So imenduke karusia maap chokat tapong college, kalangan ang magkotun koton. Apuli giti sapol mo mi yan so maap, kami yang koto, so di kalangan siyang ebi nele, mebil litong child worship. So iban taulasang lesson ni wiyayar. I lasin ko tapon life. Wednesday ni ay testimony in Tanika school tiyo. Ilaskila forgiveness. Ilaskila math. Ika school tiyo amuman nga narama sa manatan mayawda. So last scripture iwasang idampo kataya math. Okay? Pwede math palilaw din naramas sa palilaw din siya kasayaw ito math ni orala. Ita ma ita nagis koloniala tayo ma ong kitel so lang so ay tapugin naman sangat takot ma so lang man niya iban kosto sa yawang komoy ito kosto sa yang aramas na tayo jo mo itong kretara no kosto sa yang kitel so lang puksarawi enjinta ong kitel so lang okay karita aramas naman na tayo jo so lang abana ko lang wewe si o among yung panapolan na lady amalial panapolan weweki so lang man mak sanudanan so korot kuya pasan na among okay butama kauna watong kita itong sandawat na korusia tipan tame watong sandawat na pareta kami yan menasola ko karakter wa suka pika salgimay ko nongan kita so lang man utan pang kolokol takot na Arimi men wato, we kapor-por ko math na powerful. And so Jesus got from some dawat is more ko sa yayar na. Ito pa sir kapag abin samat makaskat nga lang ako. Dahil sir, ito pa ang badang ituwang kapakat. Magsebang kapakat o aledi kasapan. So, kapag abin samat makaskat nga lang matuwa child salilaw ting child memorize, samat makaskat nga lang maramong yung saraw mo yung poida. So me line me countable masani ma, okay? Nan line no masani challenge. So ito say pagpagi ang kaunon na kong challenge ko na say na kong atay lumunti kan. Arya me power in ma. Ime karata kapakapu kopulubul line no piliyang melala challenge na kong say pagpagi ang kaunon na kong na kong yan ito na kong ay munti kan. Okay arya power and math so jam manamanin yawe na kong so lang man imimin silent lesson po mi kadaro way may challenge focus ang okay
So na ke mangai niyan ta na apa pala niyan uya. Especially arma saman magan matakla. Hindi banda dem na may segala labas. Sudah bilutan tilang buat na ko melen. Okay, na ko anana itanto kamaulan naslale ne. Share ay testimony ni ay ko dorantiyo kalangan kemega ibilkoliota. Icha karapan Bible study o testimony chale na sama. Kichay aramas sangotoyo. Sarau din kati yang kichay dama kom katin lelelongan esto kap meje kan lelelong ya. Okay? Samang kapal makam lelong eren kaitan kom meje binan niya me kay tiang do niya me bil torasan. Okay? Abu ka sampadan chalen wewe kila masanan koto mo itang koto me akan rule. Ite bangkak sawe ti me karos nito na katin makan. So na megot kasayo may dan natagla ikak mga indayang na ko ngapkan men matangan apoy men mensoy. Okay? Ikak ko nisto wayok lang atalap man me ikatsa. Ay would lani ewan. Okay, so mo ka di erong asang yaya ni nak aya dududo sa ikasaleta Arya iminda ko me mga inchailan ko saya apa len chailan memorti. So ko saya nak o memor ko nak wag pa siya. Dua cakela na panarama amo dandang ngoy po iya saya. Ngoy ran kayo. Armas tandaw inda dongnya na mo yan anak lang arpen ayap na ko. Awokla ayap na ko. Okay? De na akan sesuatu dia iban cuman lo kaya yang buat ime baca tunggu dapat nak kau ime sahaja. Okay? So itu baru kita mencari kalau dapat dilaut mencari tu nya sangko. Kami cakap gas kunci yang mengkau nak benar. Okay? So nak is opposite than tu orang kecil atau nak kecilan lar buaya. Opposite tama Christ wiya, tama kauno wiya, agat tito na, akcay na tipan ka ang tanaleta na ako. Okay, taja tito na ako, sa naman aleta teso, nagkaratama naman siya kinaleta, akin nagkaroon yung child, seriyang ko. Okay, na ako taja kapulpul. Di koros, tipan pon, niya manaleta, nako okay na couple pulonger ime chay sujana ne di kasawi aramas na sa ko te kai longki okay so mo so utan maraklang ta aman malong to ayewa po sonjoro rana ne ndangan gogola akseban makseban kata ko tuwang kauna irong aramas kapula lar na ko to aramas korupsia pon Muslim kan pon Buddha pon Islam pon koros mesojo pon kai aramas koros nalialu hatiya singa poigra kapu ko min kauna kapula lar na ko ton korusya meman receive or believe ai na tantila serian ko kareta mian Muslim apere pati tan na rail how to ko pore lukulukur langer rail million ko to sa meman satang koros mamaya Ansa merasong Jesus nyara el testimoni. Jesus parong rai na noroman, Jesus kamau ya la rai jomau, suara el katete me Jesus memor rasolang la. Okay, so ini kareda kaya nanana met wome kaite pelian la malam. Nisang kamau ko la a relationship ang Jesus. Kayo ka sampai sa lengkin. Mata mo o papa kauno ni duwan ayri rong soy samdawat. Okay, kiye kaya panasa ya magkicel kano ya makauno. Ara makauno pon jay banu kita. Magkicel pon to kasanti na tayo mo so pon anana pa ikong sama basa ng god masani na kauno. Panelen at weakness na ramas kaya shot kaya kasawi o kaya pelian lamalan kaya siyang patchong kauda. Amak kaya kilang ni God side ni duwang kauno ay rong oy. Makong mas korupsya, marosa terasa makong raile. Resulta disturb, lo kaya wayogan andagi craze tuwa nak metale te magasuaron. Kam suka to akiyata.
udaja kiwi. Okay? So, on the tail, pagkain nak, abang yak decision. Itu udah ko saya testimony orang ciyo. Iko saya me, awayan tinda nakong dapat nakong ay pod ay mo yung asay ko ay matang dito. Apo ikit ngayon sa rawin da nako ko pilata. Yan pilata ne, imakong me asapong ikaw nakasalita diya mo yun. So there is power. Miya manamanin na. Ikarapa. Kamao pateli. Ikarapan kau na kitinang kapakapunan sama sumukat na lang apatak yung warong ko. Wait ron kapakapi kau no nakong rail. Ito na rail nakong Mungkin susa wrong rail kan. So it's a choice. Okay, God choose to forgive us. Kau no Airo ngaway nan tipon nan buya panaramas pon so sa buya payo kak kwenta ti panaramas. Arya kat kito chise puen kak kwenta ti panaramas. Okay? Say sa papita te say sa alam na tel prolang kono. Auda sa kat kito. So komo ngo imo mata. Imo manata ban treat aramas. Esuwa wrong esuka kong na yanana tiwe ay mak. Okay? So the meaning of forgiveness, the Yahweh when mak, me puksarawas saya, udaja makalang, free di, doon kau na free di yang kaya mak, kailan free di, okay? Makan water free, amo. Apoy kita njay na poy la balat. Apok chale na le di mako free ko tong say so ko to kita. Say so yang sarau pok chale na le di mak say so mayroong law pok chale na le di mak nako pakatore. Even mona tay bilale ta Christ nako pakatore. Okay, nako pakatore na sanda. Pakatore ang sa Christ pola nako ko tong sanda. Okay? So, on the child magseban matamatawa, yang manay pang kapulawang laban na, at siya na napapita, yan na niya kakiyang. O itan, picture sang ay norte ay style, abani dawen dama Christ dia. Okay? So, niya sa magseban kin silang lang lopo, magseban irong lang lopong Christ. Nak may patsalan display ang child, Asu yo ko ru ko la. Okay? O piti bilaw yaw ya tel decision. Tel yang matawa, mak tel yang participate testo. E penditi linga wawa nan marti a komma tai lela posite me ko ka kom po e we ti me ko na lang sanda apo titi I kapay kata lupo I ko lanen tolo po en lupo wala. Kalgoda. Okay? So it's a tota emotion yo ye yang. Na emotion magkaiban mangi, ang nang kauna ko lang tiyang kay na, tota. What ki arama sa kami ko nang kailong, arama sa kami ko nang asnopcho iralulta. Arama sa kami ko nang tata. Abiyasang more ansawota. Tilapa moduete titi that release free pardon to the kiwi mak nakong tipomkan niyam to the sister. This is yuwasa magselar masman nantiang ka school dia Thailand bitu dan sama-sama pun imo man kata hot operate sang ni yamoman ko. Yang yai kauno yai internet ya situation. So masani nani way lesson kan maju isa kono re sa kayo. Sudah magkakabakaw no. Masuk ke dinay. Masuk ke titi Okay, pun na yai kota yai momong kota kan naga yai momong ngoy yai kan na. Arya kau na sa realize count. O count we ti. Kami ko burki me serang ya. Kami ko luya me serang ya. En chalale ta Christ o ya song kamor. Up count yai kauno Uya banana waksan jai bukda ngai mata count. Okay? So you mama ansame akat kalang to lobu. So itu sangat emotion yo yang.
emotion tami ko saya ibang ko saya kaya sa akin na ako sa niya dito kapoyata kupuran sama yuko don tiyang kay mak ar makwat amenen kamata pwede na martiman ipo wedi man ipo idaman eswanane tami ko lang niya yang kay do kay suwarong apo ko lawiya pinakan na kalilaw din kay larmas sa kay kang na atay liko atay pumaso inen law atay kango inen law arya ima ka na kataman tin gitay sikap pataya sikap yan ay tinta to makasban kiyu kiti to it humble yourself karakala pag yesa nani skoen nor ki ay nor akam jangga kasaleta isnoy okay so nakauya kokalikew sang ren kauna to it so chai chui may ban sila dar ni ban itaw yung kot ama ko tampang ya like character okay na seban so lang na sansal kinasel na arama sibanin daga mo so din sigo ta parada ama ko sa atong labo kay de falwaro magsela sa apa karaktero auto na kaya na wala jo iyo lenggot tanakan na ko ko kita anjo marmas tin wok sanger peni por member ta ka no tama chai kasi karakteren por na banu control so na ka kan wiya ko le bio sang ren ka no na ka chai ka kiyang mete kan na ar peni bang ka kiyang ka chai na okay kom ka kwatak nan na tu no itak tayo itak lana na tu itak tayo isak lemaw kasi yan makseban na akong mesika na riya niya makapasay so kauno sa taong katay standard and forgiveness mga ito lang man ngay membabakot yan ano sa tamerkin buya yamo mong kupura tamerkin buya tamer ko sa yakin na atay wekan dami chay lanlar me anana pa na ramas anana patron okay aba anana work yang kupurang kauno so God can only forgive us in the measure we willing to forgive others nang kapag sangat sugat na lang o sama okay teka kapag sangat sugat na lang maraming saraw mo yan po ita kupurang yung yaw sanda to isa na lang kat sidar ano sa sungal nature lapasang kit kibat sunat kilabata chorus mo yung tipong kit so i-line o may iyo kasi sa isang doon kauno pan kiyang komita forgiveness that na nituwa nam kasi yayar na nam kapakado nituwa na ikin lapasang kit kibat tuwa na ikin labada ipanuray lakan no yung tipong kit lang selling dindayang kauno yan nagawang kacay po chay lapatar ipanaramasakan okay iwewe na selling dindayang kauno nan nang kapakapin sa mato. Maria, pasampal po kay bak magsel iya sa kapakap ko may sa no min sana nantay mo yung Maria say bandin tuwe sa ko saya me ko makauno yung wrong nesa sa mamor lalachay. So God will only forgive. Kauno ba nakong sa yawan on na. Kamen nakong may silang rolling rosen kamen nakong rolling labalan na kauno ba nakong labalan na kamen sinakong kauno ba nakong sinakong okay pwede na natay kapag ini patak yung tay nak nito na nakong ray mo kami yung okay so one sama kauno nasa niyo kitay one na tay men kiwi iwan na tay len taktik so dami ka sambal bigil nak po may gansi sa nak lokay ang wayo ko saya unforgiveness so ito nak ima ka na timman ima ka na masani so ito yung na ito ka kitawi ni na acay mo sa basan dit aramasin na okay arya amak case ito na amak case ito na so ito amang ngamen so na ito na testify ay lasin message ko saya na iya kapag saraw ka waitin niya tama ka no duluwad sila na mauring lang sa pompop na kapilmen ne pilar na nang sumagan kelay okay
so ngenen so mak chala saya dapat mak kai de kena cel nak me kauno yaw ina cel mama sang sang we na cel kono practice mak cel kan buya kalangan ng kot so ta wan ngene saber mak tretai amak cel kan buya celanane asana celanane ya kapul nak memorna nak itu ang kauno kat kurti amak cel bangkang nak Arya kasut pacor cai bangkak biar nana cai menor. Okay? Matu esak walu riesak sulu dan silisak lenau. Matu esak walu riesak sulu dan silisak lemau kasi ya po wen kot kan rasang nan martiman na kupuratar en buya kapung pan pan dan sapulma kapakan. Niya katin sapiata kapungo yetaman me usik tongre me poipan tiang chala million kai niya sota namoni meitaran painla poipanto monsapo nasani puen natla tuela latuman yang aki apo to nasirikano me koros me anti puen kapungala apoipanto tatawa kelepuki mowa katuan naing kom kupur mak katin kanangana yang ya poyen painong kom mekor mon sabor kupurala o naketi yang apoi panto o maitangan kokola o koko ye sangat wasau kasaingin tikisa papaman no poi pantiki yang itala tapa parong Katik pana tapin wore wintang matang kapungoto ampoy pantongnya. Kabawa pertumowo intang kananganayang yamas iban painongu ay kangrong bueuta sa kasalong nanumotang. Elaupan kak pain la poipan niya kison tapa koar kilanger me uyawuyok Rea pinsen suatila kowalat o kola kaireti armon sapo mekor. Mon sapo ap malpeto sapul mapapao o masaniang. Papa suat man kowe. Imakongu o ampoy pant ong ya koros. Weki amoy truck makre. Atama ke suata makeki yang am papao. Nituwe na imakongu. Mon sapo ari ang yang yata kowalat o katilong inani matang when lokolok laubang kapungala apoy pan koros Jesus armasani itu wen samay makat katanan lang dan katin wiyayang kumail naman kumail soto pangkin nak kong ria sang nang kapete okay semi patuan ring kapano nak asukung gosang ni klinaway ni bantay makong okay men imen soy men pisang men soto patong okay nakin nanatay mong yung imakano kayon sangkatini imakano kayon kupurki chalen buya so chekan kataropoy iratikit silisak payo unfortunately tuwa nganen so mak moy ko sayayat na na testimony of moy kakatin irong tama so mak yayang niya pare may isak limaw na imoring so lang nganen so mak kakaon karaday Isyo kabarandungun sa kay mauring saulang sa isyo alete revelation alete permanent petrol yes sa kauno ikone kauno apnganen so mako rule loud okay so imi yeyo kiyang kitel run what for makchel minimiliang Christ nituan sapol mamasa na kawisin kitel mauring saulang nanen yo kansa na mau sa tayo sa nor seven men more tipo sambawat ligen more to more makot kupurki so tama nganen so makruya yang saya kan kuya ta so mau armas ka salian la inte te salwara bil so mau pogda nan nyane wiyen sen suat kapan abang ya ta palwara dan so mau so abil tuwa kalawan sen suat to wiya yang demon te ngan south and mangain attack so lang mana de so lang man metan Kolokola na, nga to kay me baka kay so o yawasan ka
Saya nanti cuma tahu nanai pelajar solang tu aja ngoi Christ, muitang Christ ni ban rule, o yang mong Christ akan napali megan imo mong ajaiban moraban warong teparak yang, okay? Pemasuk area ini ni semua kami tu buat orang kecil stronghold ni, ngeneng kapan tu lah me cepelkin kodolala, puan di tepi kecil kawai kecil. Amak ajaiban soik Saya sudah menang kau ngarap mas, tapi saya telah mau nan bosan wata nak kau nasi kita nak kau saya, okay? Tanah ngenen sumak tu je, tu Jawa yang dala mak kau ap nan lalaya so, nan lalaya mak menelen nakot deliver. Okay, nakot kamau yala natapipon, nakot kisang natapipon. Ariyan sa makam na pang kisang ay matakin tamo utan, siyang mawyapasanin nga na sumak, na siyan makmakatsililala. Ariya, seban mangan kapul na. Okay, seban mangan kapul na. Kasi pilyawan, nana mabilang at murin at lilang at anak ay pisang. Pwede kau na kamau yalar mas lole, seban mangan na. Nan matu limau riyan sa kayo wa ako sa sama ngenen sumak niya yang kaya akin pilurosang promise of God tu itu inawan kau no kanan boy dare kaya dia akin rosang kaya akin saya bersabar saya yang potap ngenen sumak ko minisili apa na loyang control ada latitude no kau no itu keborperan itu abang kareta inaukan awye kaya lang inaukan kaya kakko inaukan apa berora esok kak pulito nikatai wedi ngeno anak kosang okay so niya mai tan uyayang kot matu demau riyesak tidur riyesak kayo ni watu ka niya mai tan uyayang kot samai mairang rompe sarawi ke ap chamanta Meriam mensu sama ni sensuatda. Puligidi am mayrango. Rompe saraw yokoi mas kapungalan ng pungama. O koto. Katokela mayrango. Ganyan matulid mauri sa kluri sa tayo. Mayuya kau ta. Kay mayrang kaya sayar mayrang goy titimoni. Kasakot ko siya mayrang katakat. Mayrang watpuk saraw. Mayrang kau taplang kau no. Di mayuyay tayo mong kot. Anganon kot, kasamang ganyan isme ikan sensuati. Ganana puligidi tayo ya, ngay ko lamang sa palyala. Di, saan ka lang tayo nampung ang popot. Kay bak popot, siya popot ka kapuya sa nga. Kak sa palyala, nampung ang ngay ay po tayo siyang uwi diya kapakat. At tuwid ka. Ini ramai car silanda, ay car bay bos ma, jangan kelamang yalai, ay may rango ya produk kapung nampung aso. Nasa ni yerna, eye wong kau no, amia, nganen sunak, mereka pingkonda, selanana politisi mas cangala, wansa me cebang produk ren kau no, cebang rong wasa, cebang kapakap, sudah mekot perpara, so nganen sumak agam plak. Inaung ko sa kana po itaresa. Rasap lang na chay kapakapaka na kumplak. Karga chay pan sutan na nakut me ang katrapa chay liwang ko. At chay sutarang ni chay ferry, sutarang chay neighbor, sutarang chay po, sumamot whosoever. Sutan lipilipil. Ansa may kapakapay kontar. Oh. No. Karmar sa sama kompetitane de la raba ngen karau ka waiting kamu age har kamda ko waita sonna ko sa pungala ini kayu arnian sama ko produk apakah songan nan lang open kana na le ko dial nan peran sa bangka baka pauna ban satan hindi amak say bana sa ngenen suma ko ni ma ay nan tingka apakah kay wisla time kay ban sa tono ka le ka pitian kauno kay sa kana le pa sa man masaniya kay lang guwiya ta kay kang guwiya kay laklabalat kay gango dik kay kang du okay kaya teran chaman tama na alang lang na kela from circo
kedia kolan nanda me alchat alang kot kele nanalaw bandia Ramadan lamadar gani dawen Christ a Christ gan more kay det noy otherwise they ban struggle they ban nananti o pangata okay so ma sueta boy ngalen so ma sueta kay teng ngalen so ma ka situation na pusaraw so kawit kitayla na ngoy na suet yang kami dang koy ngoy prakna na kamu na suet yang ya iban din koy yo prakna okay so sueta ang kitay sueta tewa sandrok po may sueta ang labo ibang wala prakna malabo sueta ya ibang din wala prakna matu isa ke ori isa kena niya mail pan kin utao kapakat no kasi yang aramas man nepung labo na sapung ap kamu nepung o kamu no ye kapakat anay pan utao kapakat kumail okay niya mail kin utao kapakat kumail na kong sapung koros na aramas man kin muya yang kumail wasa mo mail makat katanan lang o en pilkak na kong tiba mail kan mo matawa mo Jalar mas caikin ana panarama janlaw sinamalayak nakong ana panarama ime sapung ime banggo tepak na ana panarama kami yang po yung wala pak na okay niya chay nangga skula masani magkaiban nor ko puksarawi matu limari esak silu o matu mark esak teori esak limau Madu lima ori esak kedua kasaya na kamu na sapung kolat rakna. Madu ri esak limawa na kamu ya kapakat laba sapung ang kamu kolat rakna. Nagara da socha tayo sancang. Tayo na socha me ko tiyo me relationship ko sa mau. Ngoy makaswati, i makaswati. Ay puko may mature may koyak na morin so lang. Ay buko kola kamau yala. Hindi ay buko kola kamau yala. Karena puk chailen asa tapol macay puk sarawi waka nana sansal. Kaya jaga chay pata. Wa yei kasalaban kauna no ye kakaun kasalaban yuwewe kimasa ng ko. Pumay bil memorize they bila sa WhatsApp Mauro state wag dakong tanukot nasani Arya bercahit kalau ile nasani cuma kajang koras pangkolan anda okay Bible 9 kapakado kelilkan wiwiyawi ayat soto kat mor kita me kasaya sana tan kasaya so maknen kasambali ngai ka melele me kasambalang chay men dombe boyti chay landa ya chay no ayat kuprang kaunon Arya ini celanane tu pai pasta tu celen bend over tu celen TV atra internet cai ka pen para kong yak kuprang kaunon kasi ayer me aleta Christ song riau ai songkamor ai town songkamor wati iya sami Christ clear na longgolan lang ang sami kan aleta iyo na kong ertipegan koporo-poro moso tu nimere account niya sama mo pun sandawat email yo account Arniya chay kun watak pasaya niya may tangkin utak kapakat kumailen na kong sapungan koros okay niya kan utaw ya kapakat ay sananda o sesar kanya wiyayang nyo agan daw may ko na kong sesar na kong damin takin niya tatame wiya na kong so doje niyam kosayawi kom na kong nan kabol mo magkapakapan kau na bang kiwi nganan na nganan kano chay nan kalian nganan so na kaderu ya kakan arni am bang confess kira man tayo pun sama seserkan sa dia kasi ya ka ni am bang king kapakat may na kong sapungan metikan meruya yang kumain katnan lang opan na kong tupamaikan okay so chay laramat chay kan mga Dia tak kasaulia tak tebanaman. Aiken manavela pentikai. Dia tel ana patai. Arian sama cai lip sapal ngan sarauken.
kay de kan ka te ka men so sai kailin da e chan ka selika ikak ko sai war nai manokela tanes tu charo pui perperen boy na nai mitakan lalaya kangkonda men sarau mo ganda cek ka buten da me ko mo ko ko nanda okay tu jeban nanchiang asame tu partnerong ngen sarawi yeraman kansen suwiti okay yeraman kansen suwiti yaman nasetonya yamu bun lalaw ngen sarawi katay lo ka okay lalaw ngen sarawi tu sejano wewe ki ngen sarawi yo makiting ngen sarawi ya piyak nang kamangkoro nang ngen sarawi dong yeramas ay sutiyang ko saya masan oi de ho gila na isto wewe ki okay na dan asayar choka tangan sarawi ar chok ngen sarawi orang korespo ngen sarawi sesuatu importa transon sarawi waktu itu saya kan manobela ngen sarawi kamiat len ko nap amo ngoy Francisco arang sarawi ayap ko doon sang-sangang po importa kay de ki momen mo saya ban lugayang kay sanan chay mor ki ngen sarawi yo ime pangkat kulion saya ban watak saya ludik saya medidate matawa po yang kap masan do magchay kabagap po nak nanela po niya ko saya magchalasa saya lan kita lang kao no aturin niya ko chay suwewe kita saya ban nanela po yang musaraw yan masan do nanta magchay bak kamarain palala wasabat ko saya niyan sa lidang yung kabagap ang sa may yung kabagap itu kan saya suwiti ya mana punya kabagap oh iba konta okay Suster minta buat panser, kami uyah. So, naman sa orang yang sarawa kawit kinya cakap sama nangnya sapungan lato, ay buko nakon. Okay, ay buko. Sana na uyawi and guilty and paying konta and kodo so. Nakeban itawin puk sarawi ay buko dan damay god inakon sesar. Inakon. Ni awaya pilatan dah, because yayar me nak pilipiliyo. Kay dek emotion, kay dek ilawin sa nama laiban hintay na. Pilata. Ikaw na ba narong kamuyong ay pait? Abang kamayalan nanatanong niya. Okay, ramas sansalwan ngayon so makalaw po. Kilang atar mas pakailong tiyan, tensin suwit pa apal. Pananag wutlan iwal na. Kilang aporto wasa. So ngayon kay dek aramas. Jam-jaman puksaraw ka witing kita me atay mawin ngen okay so igak sabal isyo break sangan ngen aka nakin kodo miya pore na rail iya yang self-therapy ansa no kamutan turki ma makon laban oh main kodo makon laban aramas pebol man kamu oh so ma ban saya ini taking so ma ki taking kama aramas nak tuwa sa kamao pa siya hindi karapang kao na pataki ang siya ng kapakapensamas makapkasnan lang o kung na ako kamao pa naramas meriliso kung kichay lawag sang chay men pompe chay bangkin lap tapungan na ban sarotin mati sinsuot la mati ko to rakma tanga po saraw kawiting chay lawag sang taulun hindi karata inda sa na chay uya pena tay ko sandi aptelen wok yang po ke petroleum coat en rurula tel moran to karo kita melele metik tanta na ko uya pilipili yo kay de ay papam ko sayaya dan pilatana to niya yo kapakap may samanta sa pungong yo ngay tamain ko na kong ang samibang ko saya sana na waya ni na kong kau na bang kisang niya insen food pro so ang samibang chuang in person banta nan na kong ya po imurin sa suwat pamran kayo. Next, Georgia Ilsong. Okay? So kay confessong aircode, may kilangay bil confessong, pwede ka nakita pa doon lalaw, kabilay maaning dan labo nan na kong ya. Okay? Masoja pa po lala, armas ulo morgo paini, ang koros may pingital, tama pingital. So da, akatsa, lingor-ngor, kailok, pumasok ka ang pingital mo kan. Apa sa macam pila sa tatong yaku purang kote nakin kita akan kecil sama cecuan jadi nak kau no lembab, okay? So nan rom riau tayo masani
forgiveness to it I can release I can kitong child salata I can kiyang child tame ya nak can kiyang child I can kitong child salata so to we karaban sabon mang ko por salata okay for marking what that no thing so that means me I so jan thing is no ma tam po ikin injung yung ay kin so wala okay so me do it on the tail thing on a mass and yerma niya so magkay bang na atay kosay ka inana poitikite cheap lokay hawayon that cheap a poitikite ma so chay viuya yang ma chay viuya yang ya kin kasaleta me chay la sa court o court mo ya kasan pong ante choya lesano takta kuli kin chay waun ki masanang court so ya waun ki masanang court chay man kapayata kay dek so what ko na to kapayata waun so again waun ki what kapayata kaun Jesus masani magmay pagonyo kapayata this is the Lord I love you niya voice aba yorong din isu kapayata love puka lip service so the nikilin now aba suka tanan nongyan so yawan ay dan ya back tabayan na then warakin Jesus ko kay don ban Jesus Sidra lagun kalapat yat ng puksaraw back tabayan na pero ronger kauna pata yang rai karasarasen all mano nan margyo na ako wedi tirin tiba apito yela ina na pasang aman yang amati poi pantang na apoy pantang tikit ale to kasay to ja mano kela kalangan kauna uyayang apko to ja kaloke ti tikit melap se uyayang karasarasa ogi kasi rong batega lap kala mongko iyar na ko at ban aramas sintip kana chay tindaja so chamen na ko sa iwewen patawat ni uyayaro okay so teacher kayong nan madu isa kwaluri isa teori isa prayaw teacher kayong ban Jesus na tani so bakta bayan anan na ronger torio dan that is you Rasanya isu gandak isizak isu gandak isizak wede berapa sih sama anak orang mau jangan murisang orang dah Lord tidak bosan so cai bosan orang songan berenakan kage uriau moltaris minta poiltar cuma minta laut kitar since without that 7 times 70 so 7 times 70 that is you what kiyang isa ini Jesus masani so ako saya apa yang ada nak masa nabi kain sesuatu dia that is yang nak orang rangat kalau masani isuan ko what kiyang isa Magawa matola ang kaya mas hutan challenging usapong narmas riau mai neng sidu ite berli panet tayo linaw ito ko nang ano wewe di okay at magawa na masan niya no isu na miyareman wat kiyang isita Magareta so it's on the child now we get never a counsel Dua roy na napal na lady makan ko o kita kaya na asala na yamong ko dragan na ko nga kamas asedan bangkak mga na lady may matawa we kailan la makan na ranas pena child buyaran na kaya rating box of God kaya yung pidiyang kauno na child ko na naur
arjau ya sesong sang mo akau no kat makaunya bu ya leta Christ yang baptizing be lekin yang sarau ye for yon ran yo I backslide akak kalau kontak na okay so ini men kakela kayang detail na caiban kodong ko acela nana sai cela nana sa yawi apakan cela nana sa ya kan melel kan cela nana sa tame kan mama sani onasto macam itu kan receive the word sekal kali dah masa no orang yang udah cela nana itu mana kela yang kau nalam melel udah mau tu udah cai minang Korea kan bukan chapel udah cai deliverance Remember, except the take a testimony. Kalilaw di ko sa iyayat na naika school kan na. Ito yung Bible school. Iyali dati kraiso kung wadak na ipagsarawi. Kareda kalilaw tane itilang uya pa makaw no kato break na nailaw. Ini kinindari ay testimony po egi. Itilang oy wata kata mga uya na itilang breakthrough, itilang lupoy, itilang katapato. Nasano anak powerful, nasano anak katapan, nasano yeyi code tell what the care nanso neo petino yo yung telok tay bikin what the krang kor nasano yeyi code. Nasano uya ramasla. Oke makkay sito ka kamele le masano utan celanane nelel kay bijo. Celanane nelel raknak so kaya mo man sangan paknak taktay ko nang uyang kao no abyeyi masa nama may bang siyang ko mo story nan Luke story ol ko po insaklanan lang Lazarus sin puya ol ko po insaklanan hell Lazarus niminan lang so nan lang rojita ol ko po lang talang yoy Lazarus minsanamaw dan Papa Abraham, olko popo apur lang wan karakaro, milaw so ichikan ko story story ba ang kabandela itichumin wasa. Ab tama story sama-sama ko saya. Papa Abraham ndalang olko popo ndala ana aman me melaka ana ko dila kalok pun sanga priya ne liman rete ko donna. Atamen ndalang marasuka wrong. Nasa ng buksaraw, the word of the prophet. Narasukak wrong. Okay, ya nasa ng kukupen, yeyi buksaraw, macay-sukak wrong. Arya peson arama simbangkusan nanir, gudong padak, kesudan. Aleta. Okay? So, ipagpagas kay Rusia, kita kakaleta masa ng kuwa. Kaya bantuin ko sana yati. Nilokayan wayo bo ongya in the Lord what you say that settled. Tama kon masani amen. So right. So de men sanga dikutong kapag sukon presence of God. Pagka kon nanan ko dapat mali do sa. Sukon presence of God. Teach me siliman sukon presence of God. Pagka ko talan lang mango di sukon abu datong katama sa masan. Riyaman siliman eban maray inuwasaw. Ang sa water ay kapag wugla, ang sa water ay presence of God. Ang sa water sa kau-kau tak tumangkawudi. Abyanana ko to life. Okay? So, iniintinda yung jalan menlaw o sa meti peo sa kamelele. Masa ng kot. Lep takin ti. Matebang sa kamelele masa ng kot. Sa yung ang tinawar. Imasan, ikot na masa no retail. Ikarapan, Papa Abraham antalang ul kapopo marasukak rong kasain prophet kan kasain Moses kasain Taugopa kan aramat susan pagkatartilasan nanlang te pagkatartilasan anel porongolan batak rasukan rong okay karena mengkakela kai ko mengkasane di jame masanang ko di makot re se nantiam pai nantiam kabayata sesin senelale dan pen titan wakitin senayan wakitan tangan masan. Okay? Hallelujah, praise the Lord.
saya bakta pa yan anak rak isu ko at siyang sisak. Utan raki nan mga relpo. Sakeo siya, wala riyaw na nadilapal. Yan mo man, rapo kisama na neurana yan anak. So dama ka na songan kawit kung kitay, kailangan ki, at tayo, tuwa tayo maur kini tuwan kupura, Makai ni tahu ni, at tayo maur pan tuwa tayo. Ang kano niya tayo kung kutungi, tayo kung bakna ka kung nako manokela ino saraw ka tayo. Kareta ma, so na tuwa tayo, buya di pa niya iwa bakna, ayat itu pan, okay, nakong okay manokela. Ibil ko doon tilebak na ako kay na akong ibil manokela. Ikarapa. So siya mo manokaya kan patang siya. Ikarapa wa makano ka sa leyan niya may tanga miyan ano siya. Kamen dari no musu magan wag ki yang pisisak. So kan matawala ta apa kita manak ya na ya wewe mo na koros me ya yang kita lekin manokela. Kaya ka manokela pue mental iya karakter, emasan hier megen na, ogen manokela. So, pokoknya receive lang. Ong kita lewat saya kabal, saya suka nakam bingkai. Benda nakam lari dan nakam. Oh my God, nak ya ceprat na wis yo. Pertan mensang, ini cakap apa? Oh my God, nak ya ceprat na. Ni ay pasayayar, kau no nak. Ongnya ichana nurji, yanana pungi yang kuat megan na ko manokela. Okay? I hope it's under tani so someone in da. Kaya melau treat court ni tuweni. Pwede tayo sa tuwe te kamele le megak na ko manokela. Tiba ipak mangi rayo ID, tiba may pilpurtate may sangat ipak mangi. Karada okay pa kisinrong okay kapag tayo na ng sentence word. Pues build up a type person. A type person na ko kerta, chala na parent ki iskitay makano wiya chalta, chala na kalangan ki iskitay me kasalata ki chala. Maisha tell beat us down pag child tipano sa kanakano panmela. Aya purpose in kota masani watarong amao. Aya purpose in kota, inawa masani wengo siya bagomi, wengo tumir ki reta. So chala na more dengan kabaran to wedding chala mau na ilen nan lang. Ima ka na wato. Okay? Esa chaka ayip ko do wato. A wato weyo to isang tao. Ariya chay so lang atel struggle kelalo ko chay full reta chay. Chay treat court na tami chay kamelele ima court. Okay? Ikara pa na apa long chay chala ninta. Melil court na ako niya. Okay. Queen is preaching. Okay, so ini men-challenge ang kisama natitudo. Ikarapang kao na kilang orang ko kalau jela nampan, pwede arama sa nang pampor kitong asa pong bakta ba. Akin chaman tame. Every sin na take wadong kot, and na inakalat. Para da chay gang wado medyo nas nakalat. Manogelat. Naga manogelat. So achay latitude until koyang aramasakan tuwe mo. Nako ho, oy manogela. Anda, okay pa, sel nakalar, abel tanggol, pwede achay king kolokol seryo ko to nan mele ka nas. Okay, kasuyo wegin daya rengen. So iya achay latitude mo, chay pa latitude ko, din daya rengen. Let kauno kasalata hilala po. O chay ka ten din daya nga lale kolokol sa. Kepo na bang kolokol sa bang kay bibiyang kita linten suwet, kay bibiyang kita show mau, o bang kawala relationship o chay ko sa lady kapay na bang go dito tayo. Okay? So nang kayon current is absolute now. Ito token maximum. Isay ito kolta para bitap tayo maximum. अपनी लोग यहाँ वायो को सया में सुकन कोलोकोल recurrent sapon. Di kau nak kau suka lang kita lakukan recurrent sapon. Ika rapan anta yang orang ko. Anta kisu makakak makan kiyang isak sawa. Rak, rak, isak. What? Suka pat. What? Okay? Pwede kita me karakteran ko, yang kau yang koran isak sulit now.
lo kaya rompe onda so to kin inap chin mama ko so ya limba da ya we na wati arama sama mau tahu si limba ka derna itu ka kin tahu limba ka na ka ya sa struggle so kin inap chin mom ni lo kaya wayo ni bang ka we ko so ya resto kung kolokol record din sapong Arita men nutan men encourage kumailakan me yang Bible study de pilap chale ta Christ pil we accelerate yerin se no mo proto ika kela kayang komani ansa mo kompertam kolokolang komitra nga kan naur na kay nenen fresh a cup available kasi yan an eway Bible study kan kauna sa kan tape na ikitail ta kan na kong kitail o kan cup ikitail hindi kan na kong kitail o kan cup ikitail Karita imo mo na tayo bang kilang kacay. Makom pag mangi ram so charo pom. Merla perdan mensanga jerman kapreyang. Pagkano pa masani. Uy, kecut na kong yay na kong ker. Ini pa saya. Okay, sukung kolo-kolo ang kacay la chay so cha. Niyang sa machay na say pag makong kauno na kong kacay le. Karita ka perdan mensang kapiliyang kauno na kong pingko. Pemakai cuma kong pain kamu kan dan berdam oh my god ay sakanakan yo wai patu kuliyo so jamu menan ngenomunya na dan perenang kau no pun jam iti tangopi so semakin kapra yang kecil ada saudar mensaut semakin injita yang kecil mencai sakanakan yo mensaut so jera meninta yang kau no nana saya kapakapakan sama mensaut tintinda saya bang prophesy saya bang kapakap kita ma kau no nasani tuan kecil So niya ibang pertan mensang ya sa nopong ibag nang kier de paikan may pertan mensang ya sa may ka o kauno kapi sa pul malibra ko yan mensang ranwat. So iso sa pakpak nang ki tipanayo ko po ibag nang kilar mo na mer i pertan mensang at hall ay mo yung turki kalangan ng king katong kapi sa pul malibra ko yan mensang koro. Okay makom asa kasi yang po na mo no po na mo penene o mo way Omo me koros tama kau no mama sani asai bang ke manifest tu jadi kan kapaya tata poita lala asai ko sai ka powerful nge mai bang ko sai ki tor tami bang kilang ola tor mai bang ai prakma go ko sai ki tu work ka sang nge prakma ba sai men karo kau tinya tibaya na wow kupurma ibas 10 o'clock wow Ebi, ya? Okay, ibanu tiar wasa. So sama kemai kata ni enjoy, abona enjoy. Ya betul nal ko baik zar me tahu dia lah. Kupur ma, ibanu tiar wasa saya bangkana tela ni tahu. Alright, saya kapakat. God is good. Oh my God, Jesus kalanganan kami. Kapag maraming saraw kalangan kapag tiyang kami sabol mo limba. Kamu me limba, kamu me sarau, kamu me lingaling, kamu me manaman. Nain kot kamu katin kupura, kit korus ya irailakan me bil korkorong me sapul momo nasan. Kamu katin kawasak, tani sama-sama kawewe. Yen sarawi, kamu katin kaskuli kit pon anane kamu kit pon anane salatak sampein kit. O salatak sangat kawewe te at mata-mataukan me sotrakan parak yang tama kuproman. Kapag tiyang kamu 1% meredio kairta nanat nor korus ya kam tugatun ku praikit niat paneo pana saud ku lesana angkat nek o kam katin society bosana sala kapag me pasabang kan pan ko to kamu ko yeyas mamia kot niara masen kapag niya ko ten stapen iata du do lo ibagre mo kamu yang katiyang kit poson kamu yang katiyang kit wewe kamu yang katiyang kaskuli kit o panawiyat nor nongyong Pueng kak pungki yang kami, sangkaros makam katin nasa niyer, and poida ret niat wow niki. Ay dekjan ikilin awat chat mata-mataw, absent baby yang sakapro yang kami yat kapin, katapa kalangan ang kami kaun Jesus, nuyat kaun at sangkamor. Amen. Amen. Kalangan ang kupurma. Sitropok. Anyway, kalangan ang kot.